Is fáilte mór go Durlas Éile agus Staid Semple den Réamhbhabhta Ceathrú Ceannais in Grád na Mionúr. An chiad cluthe inmh ná an Clár agus Áth Cliath a gcuine a chéile. Content Clár gan dat háidir sa tíomháit a gréibh na mún gá cluthe buite agus gá cluthe caiite go siúd go díosa an mbliana. Áth Cliath richt níidir ar bun an tabla thusa go lein ach seantar ríist na bhacha tuairt fé an gréibh a ríist. Caimítsúil ar dúis ar nó cuairteoirí an Staid Semple Tráthairn cúnta an Clár agus bhfuil an Éireann ag dulchan parca mar a bhí luite ar rinne seachtainna cá. An banisteoir há im líana ná George O'Connell, Taobh tá Damien O'Halloran, Barry Corbett agus Kevin McNamara, Padge Collins agus Ryan Morris. I fiechan deir inar há dulchan parc in istóibh istigh sa chúl tá snóig Líon Talty, sa lína lán chúl tá Niall Doyle, istigh go gúna bháin, Zach Phelan sa chúna Éile agus Jack O'Halloran ar imil na Carnóga agus Ganzi a tí ar siúd. An lína le chúl, Evan Grimes, Dara Kennedy agus Colm Daly le chéile. Mohol ar a chortas nó captain an Éireann Graham Ball agus Evan Cleary le chéile. Sa lína letha sach tá Rory Ralph, James O'Donnell agus Ben Talty le chéile. Agus chun tosig an lína dain séireach a hagan Éireann sa Ian O'Brien i gúna a bháin Paul Rogers a stig ar imil na Carnóga agus iver a cehardíag a chahabhan uige agus ag Craobh Liam Murphy agus iver a chuig diag ar a ghram siúd. I fiechant blá Cliath a Athrú díanach dianta an sa a sé díreach léite machchan sa i Staid Semple tá snóig iver a fé héan is stig sa chúnin sun in unad áit Diarmid Fallon. Tá snóig sé siúd ná Devna Murphy siúd chun tosnú Tráthairn. Stig sa chúl Hugh Leahy ríist an tachtan sa mar a bhí an tachtan Chicate. An lína lán chúl Darren Nolan, Paul O'Connell agus Devna Murphy. An lína le chúl Josh Graham, Rory Duffy, Last captain in Éireann agus taobh leis Kieran Fitzgerald an last captain Éile hagan Éireann na mbliana. Moholar na hort tas nóid Cormac McKenna agus Luke Hayes a ríis le chéile. An lína letha sach, Corey Kelly ar glíhan a bháin, Derry Ware ar glíhan Éile agus istigh lár buil an fear a bheith tógan na pocan na séra dóibh inmh, an fear ó cilbh chud na crócaigh sin Rory Flannery. An lína látha sach tá Sean Colleton be sé siúd mar muffin Bork cí his bheith siúd agus Richie Hession a há istigh imime na Carnóige agus Conal O'Sullivan fear na bádí istigh sa chúne ag blá Cliath an gluthasá. Ní fada bhain an gahabh an ardansa is Staid Semple tá réiteoir in léanamh an moholar na parc sin Conor Doyle ó siúd ó Hubbardorn bhí taistil beag ag siúd go dtí an parc inmh chun an cluichasa a dhéanamh. Himjódi an taobh suas nach mar creachta in isise cúpla focail le rá a gin loch banistíocht leis an gáireann agus ní fada bhain tús an sa is Staid Semple den gluichasa. Weil seo é an gáireann sa caffar bocht an Tráthairn mar hastíimethe a bheith gimmar ríist an tachtan se chuin beag brúra an cluichasa a bhachtant agus fannacht sa chréibh agus sean sa thuirtóibh dul chun cíní anamh ríist im mbliana. Cúnta an Clár bhfuil bhíidir gimmar gréibh na mún gan dát agus cháchlathe buite go sun im mbliana go díos agus cháchlathe caiiltecha beag brúthar a tacht seach sa chluichasa ach bhfuil tá spántasí maithe tucathe cá an sun ag gréibh mún cháchlathe buite gine Tubbardorn agus cúnta an limní cháchlathe caiilten sun ag in Port Larga agus Corcaigh agus gan dát sé siúd an chúnta a chuig chofada leis an gluthe Ceannais mar sin an Clár an be mis súil tá spántas má a dhiiscint watha inmh ar a daobhile blá Cliath hí sé úr críoch trámacha siúd ag trí caiilte hosan sanna ag go leinecha ach bhfuil thugadir sa spántas anna bhatha gin Kilkenny an tachan sin Carnach speisiad a súil an sa spántas sinna thuirta ríistinmh agus sean sa thuirtáibh dul chun cíní a go dtíon tachan se chuún. An gá ar an bailithe le chéile is an son cúpla focail le rágin banistíocht le agus gur fortús leis a gluichasa. An báisteach a titimid sa is Staid Semple Tráthairn é titimid sa go bog ar a barc níl mór an daon réile rála bheith ballin sa ar a barc cabhróig an réile stocha an pe Éireann a bheith gimmartá taobh na lábh cléad sa is Staid Semple cíimiid céhigh cén cinna bheith le déanamh an réiteoir meallar sin ach focail á gáiltain isige blá Cliath son ó Martin Barry sin é banisteoir blá Cliath míle le Brian Fox, Damien Walsh, Kevin Davies agus Brian Linehan lena chéile. I should have kind of mohan son big réiteoir níos fiechan síos ar Nórdort níl bhuainach nómad a bháin eile níos an sa an rá ar an bailithe in lína dachad a chuig an ráthebh an parcad sa de blá Cliath agus ní himjódi bechearcameach se fiechan deidir go baile well Cormac McKenna bit sé siúd lárnach an moholar a chortad son bhí sé anmh an tachtan se becairn agus chun tusaigh agus dócha beag Rory Flannery a tógad an pocan na séra agus cabhra a háilthaig ó chun lá Sullivan a fear bheith i gimmarte tí sa chúne agus bhfuil Sean Colleton be sé siúd a caithfh Ganzi idir tídíag ach be sé siúd a teachtamach Frenn Bork agus é síalt an cluthe a stiúrú de blá Cliath Tráthairn. Cúnta an Clár an son Paul Rogers é siúd a gimmarte imime na Carnóga cumál súlar be sé lárnach an gahanir nóir a regular hóiristeach an sun bí cinnta de sun. Ach bhfuil an réiteoir an moholar na parcin is sa Conor Doyle ní fada bhain an gahabhaisteachad sa is Staid Semple na himjódi meachta steachsna cúnaí agus gaon áit eile sa cúpla
Sún cín fachtaige cúpla imreoid san ach tús cur leis gluthe sa. An cluthe tasna sa Staid Semple agus well. An chiad glúiseachtar siúil an sa ge cúnta an chláir sa dulchan cín. An féidir le scór háilt agus tús a chur leis na scórna. An se a súlar dagan dhéanamh sa Tráchtaire right at sa Joe. Rory Ralphan sa chance ge Rory scór háilt an sa agus an chiad scór aimse hege Rory Ralphan san do cúnta an chláir an a hástal le sin. Agus nach mór 5 second sin le caitear a glogan it sa Staid Semple. An chiad scór fachta ge Ferraha gimmertar a glíháin an san. Da cúnta an chláir sin Rory Ralph agus pointanna as fachta ge siúd. 6 second. Agus blá Cliath is chilton. Níor hoitse a chur brúach an tachtan me Ceathrú bhí se a chilt na pocan na gearir sin a hógan trach well. Ní ráidir a go brún tachtan me Ceathrú agus well drothús an is leis na pocan amach an soch má tráthóna. Tá ag na himreoirí písa beag. Éile dí iarachta dhéanamh líor hoitse na chátamach. An báisteach a titim in is sa crín díireach an sa Staid Semple an nuastar an na himreoirí. Sin na ciníalach an críoch dacardómh ceann an iastócan san an Daobh líne. Ra se seach sa chuún an sa Rásbót ag blá Cliath an sa bhfuil. Big brúach chuir le hódan is an sa. Sin ifir a cuaig here sin Josh Graham, se saudí Mádor Hugh Leahy Hugh. Tron Garrett Tocan son again John Lawn Holy Shigan San Paulo O'Connell Paul Brisha Machan is an sa. A sé Jiddim John Lína da the cuaig which a chun pass lábh Hort Neil ha brún is Tráchtaire the sunny fellish lir hoch in a halt reached. Chance ge kunta an Clár score le halt will Ben Talty. A Tráchtaire leis lir hód sa Congrocht an Daobh lína ha se the nish. Congrocht doin in sa busk Tráchtaire Evan Crimmins and sa on federal shooter degen a Craobh and sa. Stan ni dort right tor fakin echer mealler sin. Ach beg iarcht an Daobh lína le togan to Nishika. Céimiid Kevin get togan to count the kunta an Clár. Agus deise le beidir scór háilt an sa. Be se dachar ceanna háilt an Daobh lína. Ach céimiid cad dhéana siad. Sin ifir a cethir díag mar a bhí luirte go Paul Rogers. Sin an fear a bhíon lárnach an gachéanú de kunta an Clár ha sé chun an ceantáin is se hágan an Daobh lína. Sa fiochantar a glogad sa ha mí díreach bóilte le gáine am caitear a glogagan agus seansaríiste go ceanna le háilt an sa well. Dro hangáil leis lir hódad san. Sin Diarmid Fallon ha stígan san a benny hé se. Daimh na Murphy ha tosna hen sun de blá Cliath gans ifir de fé nach ha havig a siúd ach is fachtan sunna ge Derry Ware hána sé siúd isteach an tachtan me Ceathrú agus bhí anna hunkar a fadige ar gluthe túsá háilt de nuige. Na choríis Ben Talty go brú an nach Chrúig Congrocht an Daobh lína kunta an Clár is children degen a Craobh an sa ra siar selle fósa cá. Caig blá Cliath is beidir brú a chur Sean Colleton an sun children degen a háilt. An brú a chur na Commentator a choríis ceanna chur isteach sa spás an rásin butin is ríiste cá. Is stígan sunna Ferraha gimmer sig hunna Liam Murphy Congrocht an Daobh lína bhfuil countan im harsin lína tá. Well, genta go agus na Commentator an sun an countan na stoppa. Agus an brú a chur sun Liam Murphy agus éime harsin Daobh lína. Agus in is blá Cliath chiad Sathairn staach le sa. Martin Barry Heason sunna chiad Clár agus Sathairn síos a dhéanamh. No Chino matí catanis an sohagan Staid Semple ní lech scórbháin fachtagan an countan na tacht ó Rory Ralph an Ferraha gimmertar a glíháin do cúnta an Clár is an ceanna as an Daobh lína san ach bhfuil mí á buint le sin. A rís cúnta an Clár chiad an lir hótan is a hógan tapigad sa. Ach stoppa chur leo. Graham Ball ha Holland sun chnéis se hógan sin captain cúnta an Clár im líana an ra sé seach sa chúna cad dhéana sé le seohan is cinine le déanamh aige. Ascúbador City here in sunna ge blá Cliath agus lir hód díreach a tachtan is chuige. Sin Rory Duffy captain an Éireann. Countan glantamach aige macha lá Joe Lorna Park a bhí sún cín deasan sun ach bhfuair ríis tá seansa ge blá Cliath an council háilt a bhfuil Richie Hession ar go brú annach Chrúig. Na him Jody chilton council hardú is dachar gan dát nar bíon na báisteach a titim dianta go húntaach an sun ige blá Cliath an council na háilt Nash an bhfuil scór le tachtan sa an council Mac Harris an drasnála agus an council bhfuil tíltige Rory Flannery. An council tíltige mar bhí sé chilton lir hóitin na háilt Nash agus ín sé bhart agus é chur a Harris an drasnála agus sin ar cóscór ná de héan an taobh céidir nómatí caite sa is Staid Semple and council Mac Harris and drasnála bhfuil a ríist sin éon feardain séireach tránhóna bí cinnte de sun. Sin Paul Rogers an éimreoir is sé seo agus bhfuil tora anmha agus anna hapig fachtan sunna ge cúnta an Clár an bacamach sin. Scór fachtaige blá Cliath agus críndíireach síos an barcad sa agus scór eile aimse có. An bacamach sin tócan sunna ge Hugh Leahy Harris an Daobh lína haul. Slua baile hes haul ar a Daobh eile sun. Níle báisteach a chur isteach an éachar ora gus a súla annach le hen sa. Iirecht an Daobh lína ríiste a ceann múr mílteach chur isteach an sunna ha dain séar a buint le seo más féidir le Liam Murphy an council háilt a sé fachtaige an Ferraha gimmertar sigsa chúna ha sé tíaltar deige a Craobh an sa agus bhfuil cinenne déantaigh an réiteóid an sun. Ní ar féidir é sinna dhéanamh leis hí Liam Murphy tíalt bád a háilt an sunna stólumsa hí sé stigin na cheanna ge daige í Craobh hín sin bhartan san pox éar a háilt agus ha Paul Rogers in is chun Sathairn síos sa
agus siad dridir le 5 nómatí caitlinn sa Staid Semple big chance in isige scór a háiltinn sa Paul Rogers. Iver a cahar diaga chahabh a siúd a ríiste nov. Tócha sé an count agus ní dhéana sé an darú den éair an count an chur a Harris an drasná ige agus an bratbánim hin áde agus teis 5 nómatí an sa tá chunta an chláid gáscór chun cín náda Chile náda hen. I me gar ríiste sa Chilton géis seo dhéanamh dhéanaidir an tacht sin Ceannais á siad chun dhéanamh ríiste nov. Paulo Cannell inis ceann mór mílte chun cín an sunna géis. Seacha Joe Collett an fearrá gimar sic sa chúna céog seilebar seo. A ríis na Commentator denmh go maith ar an sin Niall Doyle há sic sa chúna ach seilebar go Collett in inis sa. Sean Collett an congrucht an Dave Lína Cora Halto Luke Hayes is seach sa chúna cá sé rodéigh na chorthú más féidir le Conlá Sullivan an count an chur a Harris an drasná ige fear cílfa cod an na crocaí cá scór anna asáim sé go siúd. Sé nómatí caite agus Conlá Sullivan scór das fachtaige. Congrucht an Dave Lína an son ach well mí á buintle James O'Donnell Comes in fachta her ríiste Rory Duffy inside last captain de Liam Léana héin agus Kieran Fitzgerald ha mon job son am Léana. Shachun Kieran Fitzgerald in Ishvi Luton Sunagum. Shoot the gimmer te come Nave Jude who was in Sunam Lachlia. Chance Genish counter a Horchun Keen. Shachsalar Raisha, Mia Buntlashin, a Horish Dentagamaga Luke Hayes and Shelley Halter Nash. Blocklia Gobru on the Hroigan saw Emma Park Rory Duffy counts in Kurashach's Bossige. Bert here in Sons of Resh here get Kunta and Clár Fehevlish Lear Hodson, Niall Doyle den Evonica, Agus Tevlish and Sun Dara Kennedy, a Dulchan Keen Le Shach's Boss, Ian O'Brien in his hand Roy Kurashis again Versa, but Shay Congrucht and Davlin is Squealish FS score, Ach and counts in Cura Moon Sunage. Agus well, Yercht Cura Moon Sunage, Kunta and Clár, but Shay Dimachlishin. A Pokamachale Togan to get Hugh Lee, he shikes a hoolinish, reached on long, holy unspuction Paul O'Connell. Agus Líhín is dal fada leis an gceansa Congrucht an lína da cuaig an Staid Semple céog seileibh a sé fachta ríiste an son fara Dara Kennedy a sé stigil lár buil here an son Cora Halt an son Wake ó Graham Doyle a ríist cá sé rodéigh an dhéanamh sa a Áth Cliath a sé fachta ar náisiach an náda Chile náda dó agus ba gíirecht in isige Rory Flannery scóra Halt an sa an poc séir se Críndíireach am hallar na parke Críndíireach Ede Lína son Agus rodí Ceathrú síos an Staid Semple na him rodí Ceathrú síos bagáín it sa náda Chile náda dó big chance isige Rory Flannery scóra Halt an sa a ceanna bháin fachtaige siúd an nimmert an féidir leis ceanna Halt is os na poc na séir bhí sé lárnach an gachainrod an tachan be ceann hos an son I barcí nú láin bhí sé lárnach an gachainrod na scórna á Haltige especially the Sula Rish could be able to Shinian of Tron Hona and counting a dollar Stachanson, which I could remove and again Neil, Harris and Drasnan, count even her fat talk away and son against the Sponta, and son again Rory Flannery, which I brought in the puck on the Sairish in the halt. And Muffin Bark Agushin co scored son, Audichi and Taev, Chancerish get Kuntan Claudia, Shahaclana, Brua Horror, and Trust the Reisha that's up, Evan Crimmins and Ish. Evan Caig Evan Reding at the end of it summer ha Brew Tacht and son O'Connell Sullivan Sheardy Mordor Raisha Gafferbeck Coolmach and Ishan Leon Talty Dent Gamahagan counts in the Hurra John Dave Lean agus Risha Harosha Shona Himmer at Kunta and Claude and Counson while in number Cooker Edilir Hodson agus Chanson Ishika I get block clear score halt agus better Tolkien Keeney and of Clara score Tiny Murphy Nish Counson token son again Tentani Asage shall have Bocht into the Block Clear Mahalarn Park at Corey Kelly, Congrucht and Dave Lean and Schoolish FS scored Yannickson and Counson if you can Danny Asser Fad because in Spuk I'm Shehegas ha Block Clear Emihe Hunkeen Count Danny Asser Father son on Dave Lean get Corey Kelly because nay normally catch Sahara Glug again because Block Clear Emihe Hunkeen and Hiedower we cheese score Fachtige Kunta and Clár Godisa, Ráchián a Tachto Paul Rogers, Count of Rory Ralph. Ach well, Block Lianish, Ime Chun Keen, Cheshin Erickson, or Corey Kelly. Agus Hanover or Schulenson, they get Block Clear reached. So the Shield Ceathrú Stachsach up. Big Rory Flannery a reached when Esha Hogant. A Hanover and Lear Hudson, a Hassa team pull a reached. Be Brew Tachtonson or Cossentori, Kunta and Clár. Agus Rory Flannery, Far, Kielva Kunta and the Croaky Ignition saw. Congrucht and Dave Lina, ha Count Fachtige, or not so. Suchlehesa Hanahain on Federation County halted so. It was in Barnish in the Huskelu Pisa.
Rory Flannery is Sathairn shees na Commentator tití shearan san the content Clár big chance get Flannery counts a churstach ki himid is Cantor Vegilir Hotsa and counts in the fiachan gamahwell Neil and counts in tití tevna love edition son agus count Moon son again Visha Congrucht and Dave Lean count Dakar lecha halted son ach well counts in Bottomach topic and son again Leon Talty a Bolton son again Corey Kelly so Stigalar Bile ha Block Clear Rish and Federer then again of Cormac McCann for score of on and Tachten to McCarran Shahun and Farravi and the Gimmer team in the Parkish and Sean Colleton Congrucht the Dave Lean Far and son gur féidir le scór a hot má chain sé písa beag spás and sa a ríist Block Clear children dagan a Craobh and son right the Ishel stacha jo and Lina Lana sacha ba shin Richie Hession a hastig and son the Craobh Ganzi Evid the Cahardia gach the Commentator písa beag roll order and Ish Baltus Evan Crimmins the Tachtach le Lear Hod and sa the content Clár and which at chun count the Hurling Keen will Lagir and son and Lear Hods and Lana a ríist sus the park and so le Kieran Fitzgerald Farnave Jude was and son Block Clear Kieran on féidir leis dagan the of Trust and right shot the Gimmertani as a father nation so Block Clear the passing the Garrett the passing the Das and son Evid the Doi back count and son well when we buntle shin Sathairn count in Ishkur Moon son again Block Clears and Pokamach and talk on the happy and son again Evan Crimmins is Maxwell's fan Barkett so Bro already Cunloss Sullivan ach Crimmins and Ish Forces at Chow Lesh so counts and could trust and son the Keshin Ilierhood Smallishna to say a Yishkin Rogers Ashtig and son the Craobh Ganzi even the Cahartiak ach Ian O'Brien a squeal fair score Ian O'Brien ach Counella Moon son the cut and Tarna count in Ish Moon son again content Clár well Block Clear Fos Hun Keen and so no Matidia catcher a clog again agus Hugh Leahy a hostic avoided the Block Clear ha Pokamach le togan to get Paul O'Connell and Ish gone to Sven Bark Neil now Evan Crimmins a here and son Shasta as Lear Hod Fachta get gone fack as well Corushen Lear Hudson Sven Barker reached the Shacha John Merta ha given to stick Tron Hona will Rogers come and count a hot ni fair spots the Horton Versa ha sha dain cherach nor a rein Lear Hod agus here Corushen ha sha the spot to reach to get Well, Cheshire Hamilton the score in the hall took as well be nach mar Shane O'Mati and son of war kunta Clár score ach Shane Farrow for and Haw scored there nach dove of war and Gowanson Shin Paul Rogers agus count a fact to get shoot on him agus Shin our co-scorer reached and so agus Pokamach le togan to get Leahy right Share father so Sven Barker reached agus so slow Dakar Lear Hod hard glan of lesh and bosh Shin a titim and Mohar Bark as Chef also titim it so it's that simple your Hoshin Currachun Keen reached to cut Berta Hagimer to stick Liam Murphy agus Paul Rogers agus well ni father ha Ben Talty so Ben Ishel Fen Dalún at sagus ke kevo hega shot Caderiga Raytod well ni Feder Slaunu stach marschen ni do lumsa Schna kinne dent sinder get dente egen Raytod agus han Raytor and ish a macht among kind and salesh ni dolum gorev more on and son ach well kinne le dian again Raytod marschen henig agus big da egen terragart so meg Shin Ivre Shea and son Rory Duffy agus hawel a Cartabui I'm sure he shoot agus well nach Luas a chlehe Cartabui have he got ka have Coramach and ish chlehe sa Chino Mati dia Catigan now the Cahad and Trev well big now the Cooganition so going to stall umsa agus big six counts and fact to get Paul Rogers reached Pokamach le togan to get Leahy Shik Savada counts and could have father reached to get after the Chilton Lear Hot so halt So Sven Barker as well ambition is fachtaka Sha Flannery and Fardain Sherach on counts and order well get will Capaseni Garaf Sha fachtige in here the Irach well Chantelle gets on the block all the against the Commentator and son Kasha the back piece of bug knees tap hole and sub block clear Flannery will check on Irach Della Halt and counts and Congrocht and Bulla ach and counts and Imehe Stray and son Commentator then go man son the content Clár agus Leon Talty Shik avoided the content Clár as well count the topic talking son again and Northern Lina da had the quick ticket counts Congrucht and Dave Lina had counts well we the Machtigork score and son for ha gimme na had stats James O'Donnell ach well Caderiga Ray Torlin bel Irach on Chaska quick stolum sa agus amach ha Paul Rogers the tacht and on counts Hogant now the quick Glen now the Cahad and so has start sample nach morning he had Ceathrú cut it so again agus Irach the Nishige Rogers on Lina Chaska quick it so ha Kerr score I'm sure he shoot Ulach more doesn't score now hard to get Emily and the dive now the Cahad could have sourced a Glár Godisa get Rachan Osna Puck and Sarah agus Rachan on Immert he made an issue mesh Ableton Council halt on Lina Chaska quick Pan Waldian to Anson against in Council if you can go to her father because Harrison Drasnan count even at Sunny Lane Daruda again Versa and Puck and Sarah no on Immert just come on the Darsha as I can count le halt
Ceannais as fachtaige ná de cúig chuir suas go siúd. Pucamach sin a dul fada ríist, amach féin barcaige, Hugh Leahy ach here, Céim Mohanson, Ian O'Brien a dulchan cín, a ríist. Íireachta le chuir stachanson, há sé sinna fiochan go maith riil, an fear céan a ríist, tíbhid a cehar díag a ríist, sé siúd sin Rogers, ní léon stop leis a bharsa. Cá sé dur dagan íanamh inis leis mar há sé tá spáintin isige. Ó nimmert nu os na pucan séra is cuma leis. Ná de sé aim sé dosta get na scórin an sunna get Rogers. Cá sé dur dagan déla íanamh leis. Áth Cliath sé tús má chuir leis a gluthe sa sé mé chun déig a ríiste sa. Íireachtan san seolta stachan sunna get Rory Duffy. Farha an gort bui sin ach well har sin lína dérig agus well pucamach tóca go tapig an sunna gen Mádor ach well stop achar leis ag an réiteoid. Agus cá sé ceann eile is dhéanamh sa. An réiteoir ránta gur sé písabeag róthapig da ra sé gead sa fachtaigin lán cholí Jack. Ceann san glantamach go Jack ach well lágíireacht ach beidir go meach seansa go Áth Cliath é seo háart ní bheith. Ná de seachtaige, ná de cehar a chlár a scórin sa sé nómatí dí a categorí na Staid Semple na scórna ar fad nach mór fachtaige Paul Rogers de cúnta an Clár an chiad scór an le fachtaige Rory Ralph a gimar ar a glíhánach níos fad ar seo a seansa chuir a daigen ar háta sa Kieran Fitzgerald an féidir leis spás éigen ar Robrún sa hín sé Anais ar fad agus hín sé Anava an spás sin a hált ach well rial an bhaintáiste úsáidig an réiteoid agus beag íireachta is cá an bearna sin a leidú a ríist mar chur cúnta an Clár an bhróig síos an sun le tíomatí agus tí scóra sa chéile fachtacha ach seansan isige Flannery scóra hált an sud a Áth Cliath há ceann fachtaige ceann an puc séir agus ceann an immert an féidir leis é seo háilta inis agus an bearna sin a leidú a ríist do Áth Cliath. Fear cílbh chud an na crocaí agus táid socrú síos níos ní dulm go scuile sé bheith bháil a háluas sa chluthe ní dhéananig san ceann san chur a thar sin drasnánaige agus well seach nómatí dí a categorí díad a chur a glogad sa Staid Semple agus ceann eile fachtaige Rory Flannery an sundóibh é siúd a gimmert ar an nachad slát. Trán hóna gus an lán cholí teachtamach an sun Jack O'Halloran chun ten chláir déanamh go maihan san ceann Dara Kennedy a ríis na pasan na Gerritson. Well, dain séireach an mar a bhíonna gcónaí a seans cóir a dagan a háit sa bhfuil Áth Cliath an Éile histachan san a há. Luke Hayes ach well the Commentator is bailú timplaid Cadérig a réiteoid is stáilin go raibh sé crumma síos ar líor hótsan ach well an tála mar an son na pasan na Gerrit sin dain séireach nuair bhín sé flucht mar se bhín sé dain séireach bhí seansa go Áth Cliath a dagan a háit an sanach ní thugad ar an deis. Ceann sin chun cín a ríiste cá. Seacha Joe be Murphy has sig sa chúna an Commentator dana go maith báta sa sin Rory Duffy na taachtamach is leis líor hóid sa chuir sé ceann eile suas féin barcad sa well in spiúcaim sé hiige níl hí sún cín beag sa Dramatson Evan Cleary a déanamh go maith an ceann san na Halter Nash Graham Ball captain cúnta an Clár is seach sa chúna ráise a seach scrab me sigige Murphy an fear dain séir Caliao cóil fachtaige Liam Murphy hot topic is a hála sé a báda aim sé hiige go chaim báta bhfuil líor hód fachtaige an bharsan sa chléas a go dísa níl facistigh na ceannaige ach báda hált agus há ceann fachtaige. Nis Clár a scóir a fiochan Anais ar fad de cúnta an Clár héanna seach le nád a cúig ar Clár a scóiragain ag an báda sin imithe stachan is cíimiid in is meid freigra ar an sáige Áth Cliath nó bhfuil scóir eile tachtan sa de cúnta an Clár níl an ceann san imithe an mú an son sin an tíú ceann inis chur ar strain sunna cá na caithigh Áth Cliath is socrú síos in is dhéanamh sa héanna seach le nád a cúig chur suas ag cúnta an Clár an báda sin na teachtá Liam Murphy ceann anna hapig ar fad chaise chótapig agus níor facistigh na cheannaige ach báda háilte agus an ceann san chur isteach sa bhádaige go húntaach ar fad agus há cabhair is á háilte Paul Rogers ar Clár a scóir de cúnta an Clár agus well táchtach é sin na háilt ríist an líne lechúil sin alla láidir an san go dísa ag cúnta an Clár Evan Crimmins, Dara Kennedy agus Colm Daly déanamh anna bhacha choil cá sé pí a cosint déanamh inis sa há méid san déantan sannaige réid Zach Phelan há sig sa chúna bé Áth Cliath a gobrú cruig an ceann san Halter Nash in Flannery há sig san a ríist a tíalt an ceann san na háit ach Kieran Fitzgerald ní raibh éon seansa chun líor hód a Halter Nash mar cúnta an Clár a gobrú pí a beag níos cruúat sa sin Evan Cleary déanta go maihan sannaige Corey Kelly há scóir a bháin fachtaige Corey Kelly sa chluithe sa go dísa ach héanna seach le nád a cúig há casamúr takeithe ar Clár a scóir agus bhfuil cím híos an son
an mair a kaint le lochban stiach de Blá Cliath nach féidirlo a bheith tuairteach an slí go bhfuil siad. Cinine le déanamh gin réiteóra go sin Evan Cleary steachta lá a raise Colm Daly dul tapig Murphy a ríiste stíg taobh le Rogers a bé há sé fachta gin mertica a gobrú le chéile níl feice stíg sa cheann a ríiste go seach bád a háilta bhfuil an gneá siad seans há siad a gobrú annach chuig ar fad bhí seansan sannacha bhí seansan sanna ge cúnta an chláir bád a háil hí láimh an áda an réiteód cheap sé nach ra bhéon buntáiste Tráchtaire agus bhfuil cá siad a bheith sástan is puc sé a háilta sa congracht an lína fé héan agus Rogers a ríiste Ceathrú síos chun an ceansa a chur háris an drasnán agus fé neomatí bult ar a glogad sa hagan agus ceanna le fachtaige Rogers ní léon stop leis an scór le fachtaige an versus a chéad le ach nadar bhí seansan sannaige chunta an chláir beidir bád a háil bhí Ian O'Brien téis éalú isteach seacht scór fachta sa chluithe sa go dísa a get Paul Rogers an báda sin a tachtó Liam Murphy agus scór a bháin ó Rory Ralph agus ríist Cai Commentator Blá Cliath Ceathrú síos dhéanamh inis an saha brú a tachtara ó tusathe chunta an chláir agus rialamh an táistin úsáid a ríist agus háris an dasnáil a regular Hodson an fercí an a ríist tá ennim scíte síos míle báta inis tráin hána go dísa agam agus sa stócha go me sé scíte síos míle báta eile agam mar han de scór na fachtaige siúd gan éon strain in éair sé éon an ferdain séireach Paul Rogers é héin agus Murphy sic sa chúna de chunta an chláir a gimmart anna bheit ar fad ceann eile chuiristeach go teo an fersa an lósaige Casa sé ríist an sa féidir le scór a háilt Murphy Éile histeach san Commentator targ siar an san ní féidir é sinna dhéanamh tá gháil dianta leis le hóid agus dianta go maithagin máideor é sinna lan amach ach bhfuil beag puc séir le tógannta go Rogers an sa targ é siar an san I get Josh Graham agus há Liam Murphy a crothú feiban a gachéin báta go míon le hóid fachtaige há luasaige é héin agus Rogers le chéile mertica Tá ceanna le tógannta inis an sa Paul Rogers a ríist agus a siad há neomatas fithe brise á dhéanamh sa a bhfuil athrú beag le déanamh sa gin réiteóid agus beidir brise fuile nuair a dtéigeann stóilm with beise agus bhfuil beise meachtarsteach a ríist a socha gan cúpla neomatach bhfuil idir ceithre a teachtarsteach an san sin diarmid felin fuil éigent le chuiristeach Josh Graham stígann san a bé ach bhfuil go sé cór leis síos an san inis is cíimiid cadéirigh nó doctúí leis ach chunis Paul Rogers chun na ceansa a thógant an báisteach a titin písibug níos trimid san inis ceansa le chortháilis an drasnáin inis déanta go maithan sannaige an íireacht sin na háilte agus bhfuil chunta an chláir inis an sa déanamh bhana bhar fad na é scór aimsethe go dísa sa chluithe sa ag Paul Rogers agus héna tachtó Rory Ralph agus an báda sin ó Liam Murphy snéadam lead na háfáilt na scór de chunta an chláir tráthóna de Blá Cliath bhfuil tíide chun déirigh a chlár a scór inis le féidir nó sé a seachta neomatí ceantan de misteach an Joe Rogers a ríisteach an lán chulaí a bochtan dún rás inis about sin Paul O'Connell ach Paul O'Connell leis an sun glantamach aige trasna raise seansaige Blá Cliath a inis an glíor hóta chlána is meach písa beag níos tapúla chu brú a chorora sin Corey Kelly inis a fiochan de féidir leis rudaigin de chrathúin sa sus féin barca raise agus bhfuil an réiteóid an son a rá nach féidir sin íanamh agus beag puc séir a Rory Flannery ag sé seo bhfuil géir gá leis inis agus bhfuil céidir neomatí fithe catan sa ar a glog againn agus seansan is go scór a háilte sa héanana de le náda cúig agus cím híos an son Josh Graham há sé fós a fáilt cór leis híos an son há fuil a teachta sa cheann átéigint mar sin cá sé é sin a thocrús ar bheith sé stig a ríist ach an leúnta nimar tá seansaige Rory Flannery é seo a háiltan sa sé socrtha síos congracht an lína 65 é bea ábalta na scór na háilt ón áta muthir barc ach seansa le fachtan sa aige há tí scór fachtaige an féidir linn scríb síos bhfuil ceathrú ceann fachtaige solan go mé féidir sin a rá bhí sé sin na tastáil butha Gácheann inis aimse as a chéal an sunnaige Rory Flannery os na poc na séire sin. Bris ben taltí a déanamh go maith ceann san chuir trastan sunnaige Joe Rogers an féidir ó rudaigin a háilt an sa chunta an chláir is a dulchan cín i stíle sacad it sa
ach Cadéir go réiteóir riil an bhantáiste ríiste agus bhfuil tarach siar a ríiste sa sné rábháta níos an sa chéad le go sé sin tééis tarlú de cosantóirí bhlá clia cá se a bheith písa beag níos cuairmíon sa mar an réiteóir a fiochan dara chéimáta míon gansaí éag an strachathe nó tarach siar an réiteóir a farar agus bhfuil ní bhí géin strain stoilmsa ar Paul Rogers an scóir se gáilt. Ní lech cúig nómatí le dul go níos go Éile ham agus péad le chuirigh an réiteóir leis agus Paul Rogers ní léana leach na scórnach agus a gáiltómh tránóna. Ní Liam Murphy agus Rory Ralph sin in téine Bert Éile hascíti síos an sahagam gus na scórna bhfuilach Tomás Rogers sa chléthe san na scórna gáilt glantamachchan san aige líhí sí sa bháide da Blá Cliath machchan le Joe Lár na parca títí go léarthóidsa agus bhfuil réiteóir a farar sin sin tarna bháta níos sa chéad le But sin feice an réiteóir ní féidir sin eile agus be gíocht eile ag Rogers é teachtamachchansa ón lína lán sa sachas bhfuil Aistir beag le déanamh ige amachchansa chun an count hógan te sé 16 mothlar a chuirtasa. Agus Rogers bhfuil ag gimar go húntaach sa chluithe sa a chéan deis go bhfuil ige há sé tócha ige. Íireachta níos an count a gáilt bhfuil sé crín agus chéanach mar go chéan count fachta ige sa chluithe sa go dtí agus a ríist. Seo hat a Spórt sa tránóna go bhfuil sé beábalta den tíú count is os na pocan na séra as a chéile is an sub Blá Cliath bhfuil cá sé smacht ag na gáilta sa cá na cosantóirí bheith písa beag níos fearr. Títal ar hóla gáiltar náis count an bult amach a ríist igen má dóir líhí congracht an lína 65 Blá brúin is ar Blá Cliath Casa beag a dhéanamh sa Clár a scór le héanana dóíag le náda sé agus nach mar tíómatí go le dul sa chluithe sa bhfuil ceann eile fachta ag cúnta an Clár tá déanta go húntaach an son sin colm Daly. Agus bhfuil Címíad hís an son go bhfuil Josh Graham a teachtasteach a ríist agus bhfuil stólan go bhéh Diarmaid Fallon a teachtamach a ríist bhfuil an díocht sealadh a bhí ar siúil an sunna Blá Cliath bhí fuil éigeantar siúlacha agus héanana dígan is le náda sé tíómatí le dul an sa chéad agus péad a chuirigh a réiteóir leis ní dul gur mór an stoppan againn cluthe anna hanimh nach go dísa na nimmarta dul suas síos na páircita na himseoirí gobrú anna chruig ar fad falacht a chréibh gan dat mar cluthe anna bhór é seo an gáirn se chun an réamhbhabhta Ceathrú canis caffréis a bhachtain chun falacht a chréibh im léana agus bhfuil Blá Cliath is tíirte seo gáilt Flannery ríist Sean Culleton é ciún goach tránhóna go dísa chéanna cáilech an teachtain me ceann nach bhfuil an count an chuir ar strain san aige an Ceathrú count níos chu mún san ige Blá Cliath an count an bultamach a ríiste Leon Talty ní bhína an muile ar bharsa leis na bocan amach é búirt an san aige Ben Talty congracht an Dave líne an Bertica teachtáin glob céanna bhfuil siad gailta bhfuil drothracha ann nadidir ach bhfuil count an fachta ar naisige Blá Cliath ríist cá siad bheith písa beag níos tapúla Blá Cliath is a teachtamach leis a líorthóid héan tídí le náda sé a scór deascur a susa ag cúnta an Clár an susa chéad le Blá Cliath stocha an nach chun ólach Trump sin titi mar Rory Flannery na scór na gáildóibh a ceir a scór aimse ag a siúd sa chluithe a go dtí sa ceann na bhána teachtó chun Lá Sullivan ceann eile teachtó Corey Kelly cá ag na himreoirí eile há gimar chun tusaigh seasamh suas beidir agus cúpla ceann eile gáilt agus an bearna sin a rúnaisteach Behiú líhí teachtamach an count a hógant Crín díidir chuir lína 15 héan na tídíag le náda sé náda héanaíag há fachta go dísa ag Paul Rogers sa teachtamach go dtí Rory Duffy las captain an Éireann fearrthar ar carta buí gan dat count an bult san aige sos féin barca ag Richie Hession é seo a bhacht an bheith fá cuiineh Gong meisiad ábalt a scór a háit an sa riimiis le ham bhfuil cumann na maithas ar a líorthóidsan beag a brapáin é fannacht tíos an báta sa ní bhfuil géad scór an son agus ceann eile caiilte agus chuirmún san sin cúgiú ceann chuirmún isige Blá Cliath sa chéad le agus pocamach tócha go anna hapaigh an son againn Clár sa de fiechan dún féidir le dulchan cíine dhéanamh Seacha Jo an chuún an Sathairn Rogers an isise tíalta count a bhachtant fear láda trá agus bhfuil inis begéireachta ige Ben Talty gar seachas a bád a fachta ige riimiis le ham ó bhfuil nis be mí fiachad ar Clár a scór an count an facht an sunnacha é bhid a dóíag Ben Talty i gcaim siúin líorthóidsan agus bád a aimse ige siúd crín díar riimiis le ham an sasta chluithe sa
Mesha sin cinú nach nadar. Paul Rogers and Farah gimmer Stevenson over a car Diego Ram Shudige. Far Lord Rockley Stevenson. Pia Ableton Shellevahate Henig Achwell Hush Passenson on the happy Joe Bentalti. Agus Shachsavad agus Nishan Barn Oscar to Kamach more saw Clár score. Though a Chidia Glenard Shea had Chochanomati dear Catter Glogin. Agus well Kinney Ledian again Raytor Initiative. Nomatavon a Hurling Raytor Lesson Sussi Hiedla. Agus well Rory Flannery in Ishasta Mohlar Hortasa Kasha Council Harrison Drasnan Kasha Dolastach Galaham Kasha the Machta Lautlen Hela Agus Pekine Egin to Yenavansa Aharu Horlesh Glahesa Mohlar Horta Hasha Agus in the Master Fad Diantige Paul Rogers and Sussi Hiedla they shoot the gimmer to go home to her father Fad to spawn to get which job to Immert and saw his start simple and counts in the Fiach and Gamaha well taught and counts in Fachta Rory Flannery, nach an Nimmerka Brewer Flannery in the score in the halt. Da Vlachli and Sussi Hiedla. Vlachli a chilt and Shellevach Alternation Richtach and Lina Lachulchin. Rona Lord at Saw get Kunta and Clár so the Dot Swiss Fan Bark at Saw Josh Graham, the chilt and Shellevach Alternation son Ian O'Brien. Counting there is no Lord and Hiller Davidson well. Shellefachta Harnash's Bert New Church, Sun Titted in Nimjord or Dalavan agus well Kinney Dentigan Raytod. Graf Kupla Slat Tokenson again. Hewley Hitaka Maha Mode accounts of Hogan Tanish. Fair will allow score a halt in Dolman go well. On Tommy Mehensa Horin, on Nomak Golenish, correlation Sussi Hiedlang and Raytod. Ni Dolman go Gurusha. And number collection saw. Agus sin fiechan do much better the stacha gele haum agus han fedog shete de haum saw. Agus well on Hiedla han saw. Smacht lá get kunta and Clár and saw. Ergle saw. Do a cheatia cursus Hiedla haka bla clearly not a shaft. Paul Rogers and Faris Farahag a gimmert mohad de bark tron hon a shenenskield and Hiedla. Which I should the gimmer go hunter her father fad. Ha hava de fachta get kunta and Clár. Count of Anna Tachto Liam Murphy and Count or Ben Talti Crean Deer Rimish Haum. Agus Point of On. Undine the column daily Agus Rory Ralph. Hashad on a lodger and so kunta and Clár se Hiedla. Kahig block clear dollar gela home. Crenew Bugaveheka. Agus Aharu Egin Tianov. Pernu Besharoyan of Dor Sukrevim Lena. The end of it saw Tráchtaire right at saw Joe. Rory Ralph and saw a chance to get Rory score a halt and Sagas and Kiel score. I'm sure Rory Ralph and son. The Kunta and Clár on a hostel is going to be in the Bosch to Titum. The end to go Hunter and son. Again, Blockley and Counts in the Halter Nash and will score the Tacht and saw. And Counts and Mac Harris and Drasnanagas and Counts and will Teal to get. So Corey Kelly, Congrucht and Dave Lean and Schoolish FS scored. The Nixon and Counts in the Fiach and Danny Asser Fadagas and Spuk. I'm sure is ha Blockley. Emihe, Hunky, Barker Reach, the Shaka John, Merta Hagim to Stick Tron Hona. Will Rogers come and Counts a halt. Ni Feder Spots the Hort and Versa. Hashai Dine Cherach nor a Ryan Scheller Hod. Is here Shen. You know, Brian the Dolphin Keen. Reached. Híireachta láchar Stachanson, há sé sinna fiachan go maithfhrill an fearcéan a rís, tíbhid a cethar díag a rís, sé siú ball, captain Kunta and Clár, is seach sa chúna ráise, há sé scrab me sigige Murphy an fear dain séar, Caliao! Cole Fachtaige! Clia Socrú síí anna bhinisin sa brú Tráchtaire ó tusathe Kunta and Clár agus rialah an táistin úsáid a rís agus Harrison Dasnál a regular Hodson an fearcéan a rís a scór le héna dó dhéag le náda sé. Agus nach mar Chino matí go le dul sa chléthe sa bhfuil ceanna le Fachtaige Kunta and Clár tá. Dianta go Huntach and Sanchez in Chilty Counts of Wachtend fair lauded Trow agus well in ish begirach to get Ben Talti Garishach a bod a Fachtaige Rimish le haum. Oh
Gus fáilte Tháirneas agus Staid Semple Mionúr le Éile an thuasa de Bardáin agus bhfuil an chluthe stoch an réamh Ceathrú canna siúsan trán hóna chun ten Clár an chiad le cur le chéile agus dó a tídí chur a suasar Clár a scóra go siúd agus bhfuil bhfuilach trámdas na scórna sin fachtaige Paul Rogers nád a héine ag aimse go siúd. Dá Áth Cliath breúar Rory Flannery ar glár a scór a chanis chun mé athrú an sa darna le caiigh Áth Cliath rud éige le dhéanamh mar ní raibh sé sin a gobrú sa chéad le dóibh dó a tídí ag scuilteisteacha tá na bhrú anis a chur feartha gimpla sí sa chúna sin Liam Murphy sa teachtamach an son agus bhfuil Tomás Mac chur leis an cosint an son de Áth Cliath agus beidh seansa chunis dó suas féin barc an son agus an chiad scór an dara lethe gáilt dó a tídí ag le nád a seacht scórna chur a suas an a hapig an son aige agus lagíireacht an son aige máideor an council nach lana mí á buint leis an son má brú an isar Paul O'Connell at teachtamach leis Líor Hód with sé sin fachta Tháirneas aige is tí an son an bhrú a chur Líor Hód an is tá cúpla cos céim gutí an son aige Cormac McKenna siúd a tíalt an Líor Hód sa chur amach a fachtan son a ríiste aige cúnta an Clár sin Ben Talty for báda aimse aige siúd seo James O'Donnell feartha gimmert ar an náhad slat trasna ríiste ráise an sa seach sa spás Redastiant son aige Evan Cleary be sé congrucht an Dave Línach agus cuma son mar an council na fiochan go bhfuil an mega brat ball amach an áda beg há sé crumma sísta si son mair an chiad scór an dar le lefachtan son a cá Ceachtá lár na fear lár a chuirtan son Evan Cleary nach mar a vísa chiad le an tusa his son alla láidir ar fad aige cúnta an Clár sa chluithe sa council seoltaisteach a Joe Rogers a ríist sa drám facht aige an son I gimmer go húntaach sa chléir go dísa. Rory Duffy a Chilton Council nach lana mach fear a haar cart a buig an doubt ca sé siúd a bheith cuaramach Darren Nolan in ish. An a bhrú a chur Líor Hód an sa a ge chunta an Clár ach well Luke Hayes a Chilt Dulchan Keane dhéanamh Bert Falk a histíigh a Áth Cliath an sa ge túsan darna le. As hísan son ar a lína has a Lurganson puck séarach well ní léin. Níl réitóir a fiochan den éachar ara há se le fós ge cúnta an Clár sa sin feartha gimmert a stíigh bríomh tíide gur chrom siúd sin Ian O'Brien congrachan son Dara Kennedy bhfuil Dara Kennedy chun scór a gáilt an tá sé chun scór a gáilt sa an Cinnéideach sé scór a gáilt council chur a hála sin drasná aige agus mar a ví a chiad le siad cúnta an Clár a déanamh ar fad Neomatí chatta sa darna lethegain agus rá scór an a hapig fachta cá Tá brúin is teachtar Áth Cliath sa dó cúideag le nád a seacht dain séar a buint le seo caiigh na Commentator titim siar á bád a bháin fachta ge Murphy go dísa agus níl chun faice dhéanamh sanach an council nach chur hála sin drasná an Murphy Tí scór an a hapig san sáige túsan dar le fachta ge cúnta an Clár ceann na bháinige Evan Cleary Dara Kennedy agus an sonige Liam Murphy i gimmert an a bhahar fadar fad agus Áth Cliath well há sé fiochantanna an a bhór mar íirecht an is teachtaí ar dhéanamh sa dó a sé díag le nád a seacht council seoltaisteach an son a John Váde an féidir le bád a gáilt an sa tá gháil dianta leis Líor Hód tarna báta sanach mí á buintló an Líor Hód sin churisteach an son aige Sean Culleton bhí Bert Falk istí an son aige Áth Cliath ach níor tháinig éon bád as bhí mí á buintló ach well an sean sin crotha an son beidir gur dúireach sé sin sppraga éig an dóibh go tead ábata na fibe na sin a chrathúda Commentator an Clár Culleton na gobrú cruigad son Kieran Fitzgerald siad sellh Tháirneas Kennedy taobh leis níl éana fáca istíigh agus níl feicla déanamh gin máideor ach fiochan dear a gceann sanna dul hála sin lína agus poc amach eile topic tócan sanna Cím hísan son ar a Dave lína bhfuil athrú a dhéanamh ge Áth Cliath an gansaí á hung den Norsan sanna ge ifir de fithedó sin Finn Revel Cumata míad súlar sin a gceann second bhánach an bádór Council le bóla machchan sanna ge Green díadach síos a lár an spás a háilteige Dara Kennedy a scór bháin aimse aige seach sa chuún a ráise an fiochan donna hapig istíigh an son sin Liam Murphy well go brú an nach chruigh sin Dara Nolan a déile bhana bhahan son an sellh sin a gáil Tháirneas ach dó is sé díag an is le nád a seacht an cúg neomatí nach mór a dridim linn is an sa caite sa darna le agus bhfuil Áth Cliath is chun an nathrú sin i dhéanamh go mí amach an second bháin has an imróidim i histeach a ríiste sí síos meidir bud seo cinenne eile le déanamh cá ach Rory Flannery is chun council a hung bud sé fada go leor be sé seo congrucht an mád a stáil lumsa
Ha dain séar buint le seo, hesin na stigad sanna Chilton Council na Chatar Nash, an féidir le scóra Chatar sa Blá Cliath, Bégur mecht den éigen tag ábal ta tangháil éigen tíanamh leis líor hód. Ha hesin na stigad san, caigur réiteoir cinní anamh ach bhfuil ní raibh líor hód a Tráchtaire. Martin caigur líor hód dul chuig an réiteoir agus cai seisteach a ríiste. Dó sé díag le nád a seachtain is an sa cúig nómatí categóin sa darna le. Dianta gin réiteoir an san Colleton. Na síad spás éigen le chrathú an sagus. Dianta go maithe an scór sin a chrathú agus an chance scórála sin a chrathú. Agus big chance to get Rory Flannery score a hot and so will check on Ball Fen Mod and Sundu will check PC Bug roll Ní lane score I'm shin saw get Block Cliath forced down the la not a shot here I'm sure gone out Rory Flannery the fault Cool Keen doesn't score on the shin Martian big chance to get Flannery better count a hot and sucky meet Ken Kindle Hence me never hashtag in the count again An bod o'r stigyn sy'n cahr ffoca y lun eto ag Cwnta'n Clár. Hasach yn sgwyle fe eto, stoilwm sa. Diag as eisiol, diant ag ymahad sa, stop o chorle sy'n ar y lun e. Y Commentator Tráchtaire mach ar eist. Rory Flannery ys fi sy'n y cart ag stoch o sgwyle fe yn gawnson. I'n sy'n cyn y cart. I'n ffai cailtyn sy'n ag So the Chilton Barna sy'n a hwn ymach. Sa Clár y sgôr. Congrwch yn Dave lun eto. Kieran Fitzgerald, Shachsalar Raisha. I shall have an issue hall to cut. Shin if it is Shin Luke Hayes, the squeal fence, Bukata. Ach Titishin is Stach a lava modor. Agus count Éile Curamu and Sunaka. Agus Pokamach Toka and the Happy Content Clár, beach at the Mach. And the Happy Glash and the Pock of the Mach. Congrach and Dave Lina Hollis and the pass and the Garrett Shin reached. He don't miss commit Loch Banashtiachta. Content Clár Raw Hoss and the pass and the Garrett Shin. Conlo Sullivan. For Dine Sherach, a score von I'm Shege. Will score a tacht inside the Blá Cliath a tastal waha a charish count Éile Curamu and Sunaka. Then Shiu count the Nish Curamu cut. Agus Pokamach Éile Poku good topic again. On board Dora Stigenson Shin Leon Talty Machajo Zach Phelan and Hush Elish and Gownson a rish na pass in the Garishin. Hush the Craobh 5 minutes of the Content Clár no not Éile and Galish. Rished the Gobru on the va Fitzgerald the Dulchan Keen. Hall and Lavan Ardigan Rato and real van Toshton to Spartans and again because has chance reach to give Blá Cliath so score a halt. Do Shady Glen or the shaft. Aha Clár scored and so again shaft no matigo le Catus the darn the lahagan. Agus well reached Brew Blá Cliath and counts a Harrison Drasnan. Agus Rory Flannery taka him a Harish when counts a Hogant. Agus say Crean Shasta Edelina da the Kuig. Ní dólan go mé 5 and so again counts a Harrison Drasnan. Mates and dianta get. So sin a tastal wa chun tús a chur leis na scór na dóibh an so darna le. Sin Ceathrú scór inis as a chéile aimim sé get Rory Flannery dóibh. Consin tithe le mohallar a hort a ríist. Dianta ge maha cut. Rory Ralph for sé siúd an chiad scór dun lei an Staid Semple. Consin chur a trastan an hort sa seachas spás a ríist an áda leo fachtan san ige Liam Murphy an a hain séireach ha cos céim an a hapig again versa ha bád a bhád fachtige which a Laura Grodegin at sa ach glant a ríist san ige na Commentator Brú a chur lir hód sa Consin a titimar tefn lábh léad san íireacht na dul stachan san ó Graham Ball Fiechan Thiessen son well Bert Nuture Kuramachan son a tef soas again Ghar nach Thiessen son over the Fihedo the Blá Cliath be sé siúd a Tráchtaire is gan second divine Sin Finn Revel agus over the hocht Cormac McCanna a Hogan to Machaca nach chance a halt is get Finn Revel Rodegin the yellow so the Blá Cliath go better go mach sé ab to bother no ho a halt dóibh Ach shall have reached the cut. And Mohallar hurt Luke Hayes. Fiddle score a halt and saw. I shall give her piece of Bugni's fair and it's like couple of moment to know. So well count Éile Cura Harrison Drasnan. And fair key on the reached. And Farah Gimmer there and Nahat Slat Tron on a Shin Rory Flannery. I shall have factor reached to get Flannery it saw. Well bought a shig in the count again. Mia Bint it's unless Chilton counts in a hard do on Dalaf. Hall score I'm Shahega Rory Flannery though it's such a darn a la. Dul amach féin chórt a hasise a ríist sa an Clár ceann níisiil chur seachan sanna cut mí á buintleo. Gostad an tarna íireacht an sa.
So sló a mohular a horta ríist. Dó sé diag le nádané. A gobrú an a chruig an sanach well. Stracha chun talúna san a James O'Donnell. Agus Paul Rogers in is taachtamach an seo hógant. Ní bhí gén brúid taachtamach an is an sáha se a bhad chun cín an sa ar clár a scór. Dé nómatí catin sa darna lehagan. Dó sé diag le nádané. Agus Rogers and son chun count sa hógant tá sé seasta le líne. Agus well, seansan isige. Paul Rogers and Council Chorharish and Drosnal, agus Ahrua Yana Vige Blau Cliath son again second of on. And Council Squeeze Shachan son again Paul Rogers, which is in Crean, Ha, Count Fachtige shoot. He then strainer shot, and score and a hard peek into the sun. Agus even in the Luke Hayes attacked the Machan son da Blau Cliath. Agus a Stachle, Henry Green and Federal Shinra Deng the Yenov. Ha Cartabui, I'm Shahege. Luke Hayes, Choma Martian Kinnedent again Raytod. And counts in the Horta, Agus well Kinnedent or Dave Lina Choma, I hung to Mach. When he fed Rodol, she's in Solish and him Jody Mar. I should have bad she's our Clara score. Martian Reist and Claude Dulchan Keen, the Cossentori, Titum Shirach, which are Royanach, I chance to get O'Brien, Ian O'Brien, I'll give her cheeks to Kuna, Agus Harris and Drasnan. Be chance and son again. Shin Ian O'Brien, be chance to get score a hot, board a hot and son, ach well. You don't go mesh Dimach. Mar has count fachtige. I should have bad chun keener Clara score. You don't go mesh Kinunach. Agus shin fiachn delicious. Well, ha no mati diag catin sasa darna lehagan. Sean Colleton in ish shell fachtige Colleton on federlish border halt. Ha sha garish tachatsa Harish and Drasnan. E shin a tastal wa count ani as fachtige and son ka sha couple count in ish halt. Reached Leon Talty, the dog Garrett Lesh Buckamach, and the Macha John Dave Lean, a column daily, a Fortin Lear Hodson, Congrucht and Dave Lean, a Hosher and Sutton Claude, and Lear Hol Kurashach, Green Direct in Lina Lanasach, which I fact again Murphy reached, Liam Murphy, Dine Sherach, nor a Heinche Shellevach, and Cossentori, Den of Gama, a Fachten Sunaka, a Glantamach, a reached, a Fiachant and Fedalor, Deng the Yellow Subblock clear, do a Hoch Diag, Coronardiga Kunta and Claude, Nord a Deck of Fall, Fachtige Vlockly and Counson, well, real of Montashin who saw the son of Darren Rayto, because a lot of Coronardiga. Agus big chance to reach to get Flannery score Éile hot and sort of Blau Cliath. Agus Shasta de Lina Shaska Kuiga Vesha Suck on the Council Hogant. And Bosch the force to him at Staid Semple log round or Father Hot Hogan. Doesn't him Jody. Fi tachten more unta and tachten to McCarran Blau Cliath's Kasha the reach station again of it Sahanov. Rory Flannery Shahun and Farah Yennig Dove. Counts in the Fiach and Danny Asser Father because Harish and Drasnan. A Shinna test all with her. Chino Matidia cut and Sus down Lahagan. Pultamacher reach to get Talty Congrucht and Dave Lina. So the dollar Leshna Puck and the Machshin and Macha John Cliath because the Mach Gary the Raisha, the Heason Son Kunten Claude, Aharu, Ledian of a Custon. Even if he had Sean Conlon attacked the Stachan, is she going no matter what? As Kimi de Kevig attacked the Mach. Counts in Garrow on Dave Lean and son. Draw hung wall. And this big chance to get Kunta and Claude. Whether Berta have a Stachan saw Dara Murray he attacked the Stachoma because the Stachan son again. Ian O'Brien attacked the Mach. Ian O'Brien attacked the Mach. Sean Conlon a dollar Stach. As well Keeman son Homa Dara. Murray issued the master Stachan out Evan Cleary. Oh, Hoch Diog Foster, Clara score again, Kunta and Claude. Quick score, I'm sure Costa Darnala. We do Chi Diog Fachta Kogela Ham, and the Hava the Shin Kinunach. Count the Vaughan Fachta get Ben Talty and Count Isla Fachta get Liam Murphy. The Fiachan Dine Sherach nor 10, and Lear Hod the Stach Father, Hashant and Ishiga. Better score hot and saw. And Tono D, a hot tack, Dirach and Parker. I can count and Glantamach and Son again. Rory Duffy and Son of Blau Cliath. In Chanava and Counts and Atlanta. So Sven Barker Raimid. Colleton the Bay, Hachon and Rasha, Vocht and Neil. They Fachta Rish and Son again, Dara Kennedy, Rasha, Trust and Sven Barker. Which I can Vocht and James O'Donnell Ta.
Ceathrú nach mar caitlan sa chunig an níos darna le. Ha brún isir Blá Cliath an bhróig a chur síos agus cúpla scór na gáilt. Mar tití go Tom Mohan is gan cúig na sé ná mat Éile. Mi di fiachant Joe dead an chluithe sa agus dó hochtíag le nád héine cur suas Clár a scór again ha chance go ríiste get cúnta an Clár é seo chlána Rory Ralph dem go má. Macha Joe Zach Phelan it dul suas fen Barker ríist. A chéin lir hóide tean chun cín. Hín chance an de cúnta an Clár scór a gáilt ben taltí bouta san na chilte sin a gáilt ach well. Big chance to give Blá Cliath é seo a chlána Derry Warehold an son le Cahab Ganzi. If the dóí a chastachan is le Dan Ward and son agus if the cuig dia chun Lá Sullivan a Tráchtaire. Chun Lá Sullivan ciún go má Trán Hóna. Bhí sé anna bheith an tachtan be carna gunne Kilchinnig was an sunna barcí New Lawn. Ach well, níor chuig rodí in hreo Trán Hóna. Mar sin has chance to get Dan Ward beidir a dégin de Craobh. So báisteach a titim Rory Flannery sé Chilton an scór seo há tití count a garid a stólumsa bádóir a fiechan ar stígan sun bhfuil tangáile déanamh ar léir hódsa Sean Colleton na Chilte seo hardú Colleton na scuile fence piocatsa agus Harris an drasnán a há scór aim sé ag siúdan sa darna le. Mach fen Barker Reishad. Rís content Clár a Ceathrú dégant. A dhéanamh agus stop a chur ló. Ah well, ní féidir é sinna dhéanamh a deir réiteoir. Peek into the sun. Stracha chun talún. Agus dó a hochtíag le nád a dóíag. Sin chorum nach mór an sasa darna le cúig scór a taobh. Bhí nád a seachtaige cún ag Blá Cliath dul a seachtaige le ham. Chi score fachtas a darna lethe Rory Flannery há scór a tachtó Sean Colleton a Dave Ellenson bhí dó chi díag fachtaige an chláid sa chéad le agus well Paul Rogers a bhí fácht na scór nar fat sa chéad le a rís has a Ceathrú dégin a Craobh an sa scuile sé fé fád sa anna bháiltig an mádór an tarna iirecht an son le fáilt a chana chreidúnt an mádór a stigan son Hugh Leahy hín sé anna bhar fád a stigan son stop a chur leis líor hód san a tháinig istachan son ina hió ben taltí in sé go húnta ar fad stop a chur leis Liam Murphy in is Ceathrú dégin de Craobh an sa trasna sé Joe James O'Donnell leis a crumma síos long chulí taobh leis an sun sin Paul O'Connell ach an countin at Macht Harris Congrach don Bullawell Neil an countin imethe ar stray ach creidúnta hort an sun don mádór chur sé stop an ias leis líor hódsan agus well dúbal scór in is an Staid Semple dó hochtíag le nád a dóíag an Tomás Mac stachan is ar Blá Cliath sa fiechan deir a glog well hocht nómatí díag catan sa darna lehagan as cá siad an is cúpla bheith fiechan deir cúpla bád a cháit a stólumsa Mahal a parca ha cúnta an Clár seo chun dara Murray counts an caiitlin sunna bhfuil déanta go maithe Blá Cliath counts an na Sathairn fin revel a go brú an na chruige sin a háit brú a churr Blá Cliath rístan sa go chaim báta go déinsead chun cín bhín sé dachar dobal léir hód a chur isteach an counts an smacht an sunna Richie Hession a bhfuil Níl go sé ar a darna iirecht an sa ní anig mar ha cúnta an Clár go brú an na chruig ar fad sin Niall Doyle déanta go maithe Niall Doyle a léir hód sin a Sathairn ach suas fen horta reise a ríist pas láimh chur chun cín sunna Ciarán Fitzgerald ach well an immertí me pí beg slachan is de cúpla nómata nuas os na himdeorí an báisteach fós a titim an Dara Kennedy dul chun cín a scór bhain sa tarna le fachtaige siúd trasna reise seach sa spás líor hód anna as Joe Rogers ní dúirta réitóir fecin éair ha Murphy chitlir hód a Sathairn se fachtaige Rogers a bhfuil níl na cosantóirí dena go maith ar an son Devna Murphy a go brú an na chruige sin a Sathairn dá éireann déanta go maithaige Henry Green ar is seilbhna líor hód a fachtaige Blá Cliath is an féidir le dul chun cín íanamh Rory Ralphson chun seilbh háilteach well a Blá Cliath fós a gan sé ar líor hód an sa ach an Joe an bháidir be cheachtamach se a dul Fin Revel Congrach an Dave Lína Calderig a réitóir Harris an Dave Lína chuise san a se a lorug puck séir an san ach well ní sé tacht On an díal le déanamh sa ag cúnta an Clár bhfuil a duine bháin a taobh suasí an sunnacha ní fada bhain inis stocha isteach le John Barry Big John Barry tachtaach an gan second bháin inis is Rory Ralph tachtamach Hosnig Rory Ralph na scór na dóin an Sathairn Hóna
agus John Barry a Tráchtaire na áit in is agus bhfuil go sé dénomatí a lábh chur an áidir an chiad láile. Mar a míon teachtaíar ná Cliath mar had óhochtíag le náidir fós a Clár a scór again. Agus bhfuil dénomatí le dul sa chluithe sa. Agus bhfuil na 100 in is a chahabhaisteach ge blá Cliath chomá. Hím Sean Gavigan hís an son. Agus Gavin Marshall hís an son chomá ge cúnta an chláir le téir suas. An count an gara on Dave Lina Hall. Na 100 fada a chahabhaisteach in is a Ben Talty. Le glóric scór an sa. Fachtige Kennedy, Stacha Joe, Ferland had slats and James O'Donnell, a shield scorer Haltonsa, Coruscant Council, Stacha Joe and Vorde, Agus will kill it at the end Neil, or Han Council, Cora Harris and Drasnall again, Shin Ferland had slats and James O'Donnell. Sean Gavigan attacked the Stacha Nation, the Corey Kelly. So Ray Torsásta go gachenrad in the Ceathrú tá pocamach le tógad i hiúlí hí an se sa bhát úntach an san tamlín beag hin. Ach dó a hochtíag le náda dó égan is ar Clár a scór agin go fóil. Stacha dráid se a Joe Lára chuirta sa trasna has spás á háit nísigis na himreoir Sean Conlon a scuile féin spiocad sa be sé congracht an bolla ach ní dólan gúil sé crín abáta sa agus beag seansile le tógad ige siúd. Dó an idea chur a suas an is ar Clár a scór an sa Staid Semple bhín mar cúpla secondíanach an san brua an chnapi hís an san ach an countan a chur amach a Joe Lára chuirta ríiste Lá Cliath féidir le bád a gáil an sa an Seanstéir nach an is teachta socha Ciarán Fitzgerald bhfuil teach an bád a gáil cá sé scuile fé ceann níos le mna talúna sa ach smachta heistigh an san gal aon strain in éair ag Líon Talty Dieta sé a cheapína chahabh nás ar Líor Hodson ní ar bhéin strain in éair Rory Duffy a glána an Líor Hodson de Lá Cliath congracht an Dave Lína Colm Daly denmh gama an sellh sin na háiltar náis na himreoirí go brú an nach chrúig an sa san nómatí ní le hocht nómatí le dal péro deile a chorig a réiteir leis chuir sé cúpla nómatile leis a stocha na himreoirí go brú an nach chrúig Mohallar a chuirta háin Líor Hód go fóil Graham Ball in is captain an éan trasna a chuirta ráise hasún cín fachtaige siúd ha sé sínte dalamh agus bhfuil ceann le fachtaige Liam Murphy chomá mar sin beag pox an sa gan faiciige Paul Rogers fer go bhfuil ciún gomaithan sa darna le más féidir sin a rá mar bhí náid a héanaíag aim sé ige siúd sa chiad le ní lech ceann bháin fachta sa darna letheige agus ahrú eile le déanamh go cúnta an chláir há James O'Donnell a teacht amach agus a stachan son le Gavin Marshall agus na lochbanistíocht in is olaf na himreoirí chahabh stachan sa Staid Semple tránhóna agus Paul Rogers a Ceathrú síos chun an ceann a hógant bhfuilach trom das na scór na fachtaige sa chluithe sa bhfuil sé chun ceann eile is a háiltan sa agus dó fethe a chur suas a Clár a scórs mór a méide sin 7 nómatí le dul a gan sa agus Rogers a fiochan deir a gaunsan agus an countan chur a Harris an drasnáin aige a ríiste ciún go basa darna le ach bhfuil ní féidir a ráis sin na stocha mar í náid a héanaíag aim sé sa chiad letheige I gimar go húntaach agus go nátáil ar fad an fearóg. An san seolta stachaige. Derry Ware stacha John Lína lán hasachas an réiteir rá go raibh súncan san fachtaige Derry Ware mar sin. Beag seansaige. Blá Cliath beidir Líor Hód le chahabh stacha John Buscutsa. An na díile le déanamh aige. Blá Cliath sin Daniel Brady a teachta stach. Agus Richie Hession a teachta amach an is sa. Sin cúig under the déanta isige. Blá Cliath. Nach seansan isige Rory Duffy ceann na chahabh stacha John Busca. Cá sé ru dégan na háilta amach an sa bheith fá cuiineh. Ní léana stíige go congracht an lína which a fachta stíige san. Agus mí á ríist buinte sin Dan Ward a tíalt bád a háilt. Bhí Dan Ward a tíalt bád a háilt an san ach bhfuil na himreoirí tite síos san sin Jack O'Halloran na bé an lán chomhlíide chunta an chláir beidir crompa éigean de chuir stachad. Ceann na ní Spórt amach an san aige Líon Talty. An rithá dhéanamh agus bhfuil an ceann chuir seachta spás acu Gavin Marshall in is Gavin Marshall a fiochan de féidir leis Líor Hód a háiltar náis. Caiitlin san Rory Duffy mo láir a chuirta sa chuir sé ceann chun cín Culleton. Cá scór aim sé sa darna letheige cá sé bád a háiltan sa bheith fá cuiineh an bhróga chuir síos an isige. Bhí mí á buinte sin an nach réúnt an Commentator an ceann san na stoppa agus beag íocht in is bhain 65 gus dólamsa. An sin cinine sin dianta an réiteir is a fiochan deir a glág cúig nómatí
agus péad eile a chuirigh an réiteoir leis an sa bhfuil ionad eile a dhéanamh cúnta an Clár tá sin Cormac Gunning a teachtasteach go míad amach an second bháin caite siúd a gimmart. Tá sé híos ar a daobh líon an son an pí a pápéir á scríomh amachcha a chu níireachta is seán lína 65 caafar an ceann a chahabhaisteach a Joe Muscatsa agus beidir bád a cháil tiidir sé sin gairid ach beag seansacha congracht an lína fé hen spás á cháiltecha ceann íseal a ríis cosantóirí cúnta an Clár a déanamh eile bheith ar fad agus bhfuil an réiteoir 60 congracht leo agus bhfuil ar dhéann de chuiristeach ar an réiteoir an son agus níl éon dahan ar líon taltíis teachta amach an ceann sa thógant mar has sé chun cín ar Clár a scór agus níl éon dahan ar mar hasca go me se a dul chun cín sa chréibh man a bhíon titimúthir sa bhfuilach trámdas na scórna sin aimse sa chiad lení lech ná a seacht aimse sa tarna lethecha be se díachchas doch an loch banna stíocht meallar sin a cha sean fós cum marhil ceir nómatígus péir eile a ddéirigh a réiteoirlinn ha me fiochan tísan san ar a déobh líon feic ráte go fólín Sac fílan na seach sa spás be ceartach se seo le bochtna ige cosantóirí Blá Cliath déanta go maithaige Rory Duffy siúd lánach an sosa darna ledóibh siad rudaí a chrothúdóibh Devna Murphy ceann chuchan cíneige a rís trasna chuirta ráisiad a smachta sigan sanna bhfuil déanta go maithaige Daniel Brady congracht an Dave Líne cosantóirí go brúan a chruig Niall Doyle stigan na measc Jack O'Halloran stig chomá na tíaltan líor hóitin a háiltarnáis don Clár Cadéirigh a réiteoir a sé fachtaige Culleton a gháscór sa darna le fachtaige Culleton bhfuil sé chun ceann eile háilt Niall Doyle stigan san an clogad dearagá chahabhaige siúd ach suas féin barcatsa a raig Blá Cliath se a tíalt bád a háiltan sanna ach bhfuil stracathe siar sanna bhí Henry Green mar sin seansaige Blá Cliath scór eigentí háiltan sa agus isteach an sa a há Cormac Gunning a techt agus bhfuil an láncholaí Jack O'Halloran a techt amach Déanta go maithaige Jack here and son stop a chur le Blá Cliath trán hóna nach bhfuil Rory Flannery is an sa seasta congracht an lína fé hen scuúla sé fé bád sa bheitfá cuiineh a sé lora ceann tapig a hógant Flannery is an scuúla fén spiúcad sa ceann íseal eile agus bhfuil glanta ón lína ríist an son agus Harris an drasnáin ham chun an ceann san na thuirta Rory Flannery Déanta go maithan sanna go an ceann san na chlána ón líne chunta an Clár in isimeach teachtamach leis líor hóidead sa ráisiad fada suas féin thuirta ríist tuigh ceann san congrachta Josh Graham a ché smachta his stigan san a ríiste có sunk má fachtan san chunta an Clár tíalt líor hóid sa cháit ón dalamh pentaltí i tíalt cúpla scór eile cháit más féidir leis an éair ach bhfuil réiteoir a chur stop leis an imirtin isiad sa ha me fiochan tísan san ar a déobh líon líon facráte go fóil Chá nómat le dal agus péad eile a chuirigh an réiteoir leis cíimiid in gan second bháin deirigh an réiteoir lín catá se chun chur leis ach an gríiste a thuidir ghortatá an ceann san seota chun cín bhil se fachtan sannaige Ferraclíán Derry Weir siar a ráise is jo Seán Culleton na béí ha sin tunna díhannig isteach Weir a ríise bhfuil ceann san chur mún san chu deirigh a réiteoir Puck sé ar a bheith ann hí seans ar bhád an sannaige Blá Cliath agus Rory Flannery is Sathairn síos seasta lína fé héan a ríis sa big seans eile ar bhád agus crotaigean eile chur a Clár a scóir so ceann íseal eile stoppéistígan sanna go Líon Talty déanta go maithaige agus ní hastíon á cúnta an Clár bád ar scuile isteach an trán hóna agus an tám nach mar istígur green nómat eile le cabhad sa gine Staid Semple níl réiteoir sé bheith caint leis an Dave lína go fóil go míad amach an second cadíar siad lín hísan san nach beag íocht an 65 sa aige Áth Cliath ríist cá siad ceann a chahabhaisteach sa bhusca agus crota chur a Clár a scóir sa a bhadrá dhéanach an stochan na bádí sin a háiltain is ceann íseal le titimimistigan san Harris an lína deirigh níl déanta go maithaige Líon Taltín ceann san na chimeada stig ach seile fós aige Blá Cliath sa congracht an Dave líne an féidir le scóir a háilt Sean Gavigan an ceann san chur mún san aige agus lagíireacht agus bhfuil an támadal a Sathairn in isis Staid Semple sa Tá cinenne éigent déanta an tunnig an réiteoir be nómat a bháin na stólamsa Big nómat a ddíorhan mar bhí annach chudas na 100 a chahabhaisteach agus
loch banistíochta hísan san nach bhfuil an pocamach tóca go líon taltaí inis counts na titim Mhóláide lá hortatá agus bhfuil an mhair hís ar a líon inis agus nómad a bháin sinile atá le cur leis a gluthesa gus an báisteach fósa titim atá Staid Semple agus bhfuil siad cúnta an chláir a bheith dulchan cín isteach sa báta ceartanis an báta ceathrú canis an chiad báta eile há ná an dóibh agus se le fachtacha ríist an son gobrú crúig Blá Cliath bhfuil creidúnta thuirtóibh há siad fósa trid is fósa chiatlir hóda hátar náis dó a fithe chur an ádaige cúnta an chláir bhfuil fithe hen le teachta sa níl tite sin ar taobh na lábh diise agus a fiochan dear a glogní leach teocha second eile le dolagan ceann boltamach aige Hugh Leahin son mach an lá horta ríist an cumán caiitli sunnacha ach fós an silbhá Geh Blá Cliath sin Devna Murphy é siúd go manor hána seisteach caffar creidúnta thuirta ach ceann eile I mean, how does she lean the Derek Stigit son agus better go bene is so Staid Semple Ní lach 10 second le focus a chluhesa dó a fithe chur an ádige cúnta an chláirid sa nád a tídiaige ge Blá Cliath agus siad cúnta an chláirid a bheith dulchan cín dín chiad báta eile sin en báta ceathrú canis sin is a bheith an dóibh ag an cúpla seachtaine agus do Blá Cliath bhfuil caiise dul agus fiochandir cad a hit amach dóibh inóibh agus caiise a bheith dul a fiochandir péro de dhéanaidir agus bhí cúnta an chláirid an a láidir ar fad sa chluhesa agus bhfuil fear a bháin Paul Rogers bhí sé siúd go húnta chu fad sa chiad le go mórmhór bhí sé lárnach an gachéanrad bhí nád a héanaí chur a suas a chlár a scóir aige agus ní a bhéon stop leis in éair agus tucha second eile chur an réiteir leis a glogad agus út má éigen dersúlan sanna gus na himdeoirí ní réon gáis leis an cluthe créochnathe agus bhfuil bí a cainte Rogers a sé mohan san inis a tógan de countsa a sé lárach scóir eile Há scóir fachtaige siúd sa darna le ná tídiaag fachtaige sa chluhesa bhfuil se chun náda ceardiaag go gáiltí count na titimar taobh na lábh diise bhfuil níl is go mé a bháid tiite sé seo ach glantan san ach bhfuil Rory Duffy a fáiltí le dearnach a sigad san ach bhfuil cúnta an chláir a bhadrá láidir an sad a Blá Cliath tránhóna dó a fithe chur an áidir chláir a scóir chu nád a seacht sin eile fachtaige cúnta an chláirige le hám hín damáiste déanta sa chéad le leis an dó a tídiaag a bhí aimsethe chu an bhábháide sin ceanna bháinó ben taltaí críndíireach rimis le hám agus an chiad bháide fachtaige Liam Murphy a téis 8 nómatí diaag agus do Blá Cliath ólach mór trauma Rory Flannery na scóir na gáildóibh tránhóna bhí sé siúd anna bheith ar fad mar a bhí an tatan se be cearan agus cuma son siad cúnta an chláir bhí a bhadrá láidir an sa tránhóna dó a fithe chur an nádacha son náda tídiaag aige Blá Cliath cúnta an chláirigh dulchan cín agus bhfuil sin en chiad chluithe inis creachtaithe sa is Staid Semple tránhóna big limnach agus loch garman inis a teachtaige ceathair chlog agus sin is súl go mór leis a gluithe sin fanna gílín ag a baile. Díanamh atá trasna ráite atá Joe Rory Ralphan tá seansa go Rory scóir a cháiltan agus an chiad scóir aimsethe go Rory Ralphan son do cúnta an chláidir an a hástal sin ar bíon na báisteach a titim díanta go húntaach an son ag Blá Cliath an countan a cháiltar náis an bhfuil scóir le teachtan sa an countan Mac Harris an drasnála agus an countan bhfuil tíltige Corey Kelly congrucht an Dave Lean an scuúla sé fé scóir déananig son an countan a fiach an danig as ar fad agus an spiuch aimsethe agus há Blá Cliath imethe chun cín Barca ríist Stacha John Merta ha gimitr stig tránhóna bhfuil Rogers chun an counta a ghát ní féidir spás a hort an versa há sé dain séireach nar a bhainseil ar háid agus dhéachar sin Brian a dulchan cín a ríist Íirecht eile chur stachan son há sé sinna fiochan go maithriil an fearcéan a ríist tíbhid a ceardiaag a ríist sé siún ball Captain cúnta an chláir seach sa chúna ráise a seach scrab sigige Murphy an fear dain séar Caliao cóil fachtaige Cliath socrú síí anna bhinisin sa brú Tráchtaire ó tusathe cúnta an chláir agus rialah an táistin úsáidir ríist agus Harris an dasnála regular Hodson an fearcéan a ríist ar a scóir le héna dó dhéag le náda sé agus nach mar Chino matí go le dul sa chluithe sa bhfuil ceann eile fachtaige cúnta an chláir tá Déanta go húntaach an Rogers inis Chilty Council bhachtant fear láidir trá agus bhfuil inis begéireachtaige Ben Talty gar isteach a bád a fachtaige rimis le hám Ridastianta sunnaige Evan Cleary be sé congrucht an Dave Lean agus cuma sun mar an countan na fiochan go bhfuil an mega brapáil na meachta láir de beg há sé crumma sísta sigad sanna mai se le bh ríiste có na mothláir a chuirt Luke Hayes féidir le scóir a cháiltan sa Tá sé le gimmar písa beag níos fearr is le cúpla neomanta nuas an chhfuil mar sin a ríist an chláir dulchan cín na cosantóirí titim siarach bhfuil sé roiíanach há seansa ige O'Brien há gimmar sí chuúna agus Harris an drasnáin bhí seansan sanna ige Sean Colleton inis se le fachtaige Colleton an féidir leis bád a gáilt há sé garisteachcha sa Harris an drasnáin é sinna testáilmhatha ceanna as ar stígad san bhfuil tangáil déanamh léar hósa Sean Colleton na tílte seo gáardú Colleton na scuile fens beochata agus Harris an drasnáin á chá scór aimim sé ige siúd an sasa darna le